เห็นปะตัดชุรุปจิริกแล้วดมก็จะทางเป็นจะต้องดมดอนabitu ngutun doan fanta nilin pen suri ka churu pa jirlo ini dak nitum lang feremisi constituency angkang Karbianglong Autonomous Council lahin pen constituency tin MSC Development Fund labang so tangka pen nilitum pini longpo adim longpi bang gani tum rong kerahem la pen pe penise la nilitum kang pupun padukon la pen elong abangke along itu sampo itu deng pon lo sipini kado we long podim itu kangpu la penan long ige sampon padu pon lo asi ke kangpu ni ta dolang rong potrok bag dolang non ke tang na dolong la pen ke non pangcheng pon bom akam kata dolang la ko prabjin pen da elitum lang fer almost yang kang long skin do la me kangpu pon ji pan itu bori pon po la pen ke rong nangan arong long jogli jopijo la bangso arong ke rahem kabe dupik lang la pen ke non jasemela uwi mi tum ke pathu na ro bang taile tum lang pher long penan ka chihung kon thek kon long lo sila so ke pathu aklam ke do long an same isi open stage bang ke kenang sot tu sila hai same nili lang pon bom lo pen ki pitang da penan do lo la pen ke long leta do lang sila hai ke palong ya panili bori ponpo ngapen ke eletom Karbianglong Autonomous Council CM Sir Dr. Tuliram Roha akeha yalang li tameng to mana pingka dolo jalanon Chief Minister Special Package pen long lo klo tangte rong rup ka paching thur ponji phan arong tin rong sar hem pen cheng lok chetang plang play bustami kavia dim anabang ke pali ye phan bori pon long ko la pen ke open head chethan bom open space punoi rong ke hem punon nam ghor punon mondir punon lahai asap sap nilitum kipi ponji phan abar sai long ponji sinon ke bang ye bang yum penan scheme nitum thek pon long ji nili kita nom ta pading na moi lo dak la dak non phong lok pe da long same alang litum masabe tangka pen bustami mission da open space kikim paklang pon tek lo la jipini la ta itu pon long da ubi ki mi tum ta ko nai chune ri tum do bandri bal ta nangi silhai sameni litum ke klem ponji pan bori pon pon ni hin pe na ba ke lani velo mo ko litum je tong thu bom la di ke lani